I veliki pozdrav svima ljudi, moje ime je Sale i ljudi, dobrodošli u novu epizodu Skywarsa na kanalu, odnosno prvu epizodu, kao što vidite sa strane, znači, inače, prije klipa bih htio da vam se zahvalim za 350 subscribera i preko 2000 pregleda, a imam samo 6 klipa, tako da možda čak i 5, nisam siguran, tako da jako mi je drago zbog toga što podržavate moj rad i što ostavljate toliko lajkova i pregleda, a naravno i subscribera na moj kanal. I dobrodošli u prvi game za danas, znači idemo da pokupimo ovdje, ne znam koliko čestova tačno, tako da idemo da uzmemo, da vidimo što imamo ovdje u ovom čestu, ok. Imamo FNS što je jako dobro, znači, i dole imamo neki čest, ok, znači imamo Diamond Sword, odnosno nismo loše toliko stekovani, tako da imamo dosta blokova također je što je dobro. Da vidimo ovdje da li ima još neki čest, ima ovdje. Nice, imamo fishing rod, tako da ok, znači idemo sada da se stekujemo. Ok, nismo loše toliko stekovani, tako da uzmemo water bucket, i to je to, ja mislim. Samo da stavimo ove stvari što su višak, da mi ne zadržavaju tu prostor, tako da nice. Ovdje ću strele, diamond mi ne trebaju. Ok, znači idemo na ovog lika ovdje. Ok, da on ima čašplet za mene, tako da ok, GG. Nice, ima čašplet za mene i to je to. Ok, idemo da vidimo da li imaš neki lik ovamo. Tu je još jedan lik. Ok, nice, ovaj lik nije imao knockback, znači bio je haker, tako da ok, ovaj je jako stekovan. Morat ću da se vratim da gapujem. Nice kill. Nije niko došao u cleanup, što je jako cool. Tako da vidimo da li ovaj lik imao kapicu, imao je kapicu. Ok, nice. Samo se plašim da ne padem dole u void. Ovdje mi ne treba ništa, stavit ću sve ovo što mi ne treba ovdje. Nice. Ok, strela, imam jako puno strela. Nice. Za malo da ga srušim dole, ok, znači tamo vidim jedan lik koji se šteka. Ok, meni bi dobro došao samo jedan flame bow. Eno ga jedan lik tamo. I kakav bow shot odavde, vrati. Nice, idemo još jedan kill. Ok ljudi, ja sam prešao cijelu mapu, ali nema nigdje likova. Ko zna gdje su se uštekali oni. Ok, na centru nisu, gdje mogu da budu ako nisu na centru pao. Tako da jeste pao je. Ili bi onaj lik gurnuo, tako da ne znam stvarno. I evo ljudi, našli smo lika, znači došli na centar poslije toliko vremena, fucking vremena. Ok, nice, vinuo sam ovaj game, samo sam ga gurnuo fishing rodom, malo sam ispao pička, ali šta da radim. I evo smo u drugi game za danas, znači nadam se da ćemo i ovaj game da vinamo. Tako da onaj prvi game je baš dosta zadržao, tako da idemo sad u drugi game, tako da nice. Inače gore sve sam stavio da bude max 60 fps kao što i vidite, odnosno nisam, ali sam stavio frapsu da snimam 60 fps, tako da što je jako cool. Znači ja ovako snimam oko do 100 fps ide kad snimam, tako da
Da vidimo šta smo ovdje dobili, nice. Dobili smo fishing rod, sve ono, još samo da dobijemo malo bolji armor. Ok, dobili smo dobar sword, odnosno dia sword. Ok, ja sam stekovan, mogli bi da kažemo. Nije toliko. Ok, idem ja odmah da rusham, pošto imam ender pearl. Ovaj lik će vjerojatno da spama. Tako da... A gdje ćete oboje do mene? Da li nema? Ok, jel sam ja sam ubio onog lika, nice. Nice. Vjerojatno mu zalagovalo i... Gledaj što baca ender pearl. Idem ja da se stekujem ovamo na ovo ostrvo ovdje, tako da vidimo šta imamo ovdje. Imamo strele, dosta bolji armor. Nice, imamo dosta gaplova. Stavit ću sve ovdje što mi ne treba, a ovo mi ne treba, tako. Tako, znači nice. Ovdje uzet ću gapple. Tako. Ok, treba mi food. Food mi treba, tako. Nice. Da bi mogao da se regenerišem. Ok, ovaj lik me nije primijetio još. Ok, nice. Šta bi ovo? Samo da uzem još ovaj kill. Nice, ljudi. Nice, ovdje smo uzeli baš dosta killova. Ovo je isto dobar game za mene. Ne za njih, za mene. Da vidimo da li ovdje ima još nekih klikova. Eno ga tamo, ljudi. Daj Bože da uspijemo ovaj. I nice, ljudi, win. Ovo je druga epizoda, znači vidimo se u trećoj. Evo nas u trećoj rudi, znači zadnju za danas, tako da ljudi idemo da pokupimo isto na tamo često, znači malo prije sam vinao ovdje, tako da idemo još jednom da vidimo, tako da inače nešto ovoj mapi mi je low FPS, nažalost, tako da, a najviše volim, odnosno najviše vina imam ovdje na ovoj mapi, tako da hajmo da, znači game počinje za 30 sekundi, za 5, 4, 3, 2, 1 i idemo ljudi da vidimo šta smo dobili u ovom chestu, znači imamo dia sword, ok, malo blokova, imamo malo iron stvari, ok, nice, ok, imamo dobre stvari za sad, iron leggings i još mi treba boots, to je jedino nemam. Ovo ćemo da stavimo ovdje što mi ne treba, tako da 5, tako mi ne treba, tako, znači prešao sam ovamo, idemo sad da killujemo likove. Nice, ljudi, imamo prvi kill za ovaj klip. I onda vidimo, znači uzeli su već ovaj chest. Ja sam jako loše stekovan, what the fuck, imam vodu. Nemam ja vodu ovdje. Kome je to pogodio, nemam pojma. Vjerojatno neki jako stekovan lik, tako da... Odnosno to ne mora da znači, idemo da vidimo šta ima ovamo gore u chestu. Ok, nice, idem ja na ovog lika ovdje. Ok, nice.
Vinuo sam i ovaj game, u što mi je zalagao, znači to je to. Ako vam se svidio klip, ostavite like, share i subscribe, puno bi mi značilo. Ćao!